Bwa nyuma yo kutunga amakuru mabyaga omushachi wetu yirukandira hiruraro rya Dis Medical Clinic iri kushangwa mu rubwizi bwera kashari mbo nimbara okutunga amakuru ombwijwire byamurigirireho kuterwa omweji Maureen natumanya nagira ngo akaterwa mukuru w'ishomero rya St Victor hakwatanise n'abashomesa abamutire kurugasha hitano zakasheshe okuzikumenemwe ngo kwari kushobora kubarebera namane nihindura munonga banta kufoma mutwe umwe yakwata amaguru umwe yakwata inkono ndi chairman wa PTA yamakwise form barukuntera barukwenda ngo ntakisente kuba bantse kiboko nyingi kare cy'ubuntu cyana cyahaje ati ezo bayongiyeho zone ngo n'ikindi cyanaye impura n'icyo ubuntu kwikakubaraka abo ngo n'ibyo bagiye kwikakubaraka izo kanto zihuri ati nuko kongera akashobora ko kikorwa cyamubireho izuba ry'urwakana hakaba takakirebaga amagaraje gona ati nyembe zindumu ni nyarishagama kandi tingo y'umusiga kitande tinftambana ati yenyewe kingo ekinteka teka ati umuntu kumara kandi omukane bahisa ntukoremera umuntu cyomba mwabana tukemembira nturundana nubandondera fizi ati bampeza amanyanya ati nyo fizi n'indironda okugambaho na nyina hamaziga gamurabamo hari kushobora ko mwana we yabire namanyango akamutwara yishimira kushoma atakumanya ngo akaba mutwiro mbinazi takatara ayishimira namukwasa baziyo na hidumasta nasigana basasura kase za school fees numbere byaho natenerwa PC wambara mwana wanje adenirwaro embera ni ndumuno niyo mwana tukeba mutero akasatu gwaka no gwakatanyinga matuma tene bo wapo nokuna murebe akatokuba ibisona nyuko akatera baseba batema amabandiye nisasa bakamenya byo batakizere kukorera nubakoriye mfite mbateka kwisa omukugambaho no mushahuryo namukoraho yashobora kuyamushandire na no bwa hato kwari ariko gayishimo kujana abashomesa so bakaba muri mujanzawe bakata mu ndera nyingi aho bakatafutamburaje akwetaga mu tambuze yana tambura mu yamba wa kutambura takwasana kusama twamusebire twashanga ubuzo bw'amani kabigeze ronda byacu buni bikurebeka ndabyebe mazero ngikebero nkabina eshonge zo kugoma tugabe byo kwerinda abambara bakwatanise n'ababuhwejo ubwa hatu mukuru w'ishomero yakwatwa okushobora hanshongejo yaze procedure mukuru w'ishomero ariyo bicome polisi zika kandi turiyo tugezo kucondoza icyatwa cyariro mu ishomero abo kwanteka nga mukuru w'ishomero simiko namanye cyabireho ahabo mwana ubwe ubaterwa akaterwa ryari akaterwa ki ababwire nibahi niyo tushondoze kutoraheze kufika aha mujuro ya incident page omuntu barajura meza gukora kuko ishema kwambikora twakayishomerere bito mukugambaho no mombeji we yashobora kwa beje no bakwatanise kumutera mpaka atakire bwanyuma yo kumushango mbararo umubwire w'abandi kushoma tetkaturyaho bajyango mwana umwejiwe wasine wana yadojari kai bajyango ajyo mudomu twagiye kushanga twashanga yigora yatahamu yacwa kesi yagenda nagiye amusente abeje kubizere bamushangamo yatanga kubashobora kuko yatanduka bamutera kubareze kumutera ngo bamasta kwiza bakamuyayo bakamutwara umustaff kumubuza gisente kuyazihamo omushachi witu yagezaho kumanya yitekerera kugamba hamishango erikweshaniriza honkejo asa baramuzinaona abantu bashitamire babitire mwamani seje mushango wasinga mushango wa aggravated torture iteka ndijambo bakusibe life imprisonment ezezi incidents zo futera abana no manya government ya Uganda egarajuro ebitwine hakarembere mbigira mu corporal punishment ebe abolish to masomero to sinuka no tera umwana w'umuntu kandi ubwo mushango kubira corporal punishment yonga no rebo mwana akushora umberageje sinuka aggravated torture okuchondoza omushango gukiriyo no kugumizamu gasha kwa Gerard tugumeho mu rubuhwejo aha bwa Tayari West agenshonga